Istočna Srbija je zemlja tajni, mesto satkano od šapata i senki. Kažu da ovdje veo između našeg sveta i onog drugog nije samo tanak. On je pohaban, porozan, istanjen vekovima bajalica i drevnih obreda. Ovo nije metafora. To je duboko ukorenjeno verovanje, istina koja se osjeća u hladnoći vazduha i tišini šuma. Stari bogovi, oni koji su hodali zemljom pre nego što je podignut jedan krst, nisu sasvim otišli. Oni se zadržavaju u šuštanju lišća, u dubokim virovima reka i u neprobojnim maglama koje obavijaju planine. Njihovo prisustvo je konstanta, tihi huk ispod površine modernog života, podsjetnik da neke granice nisu zamišljene da budu trajne. Ovde, homolje i karpatski planinski venci grebu nebo, njihovi nazubljeni vrhovi, često progutani večnim pokrovom magle. Ali ovo nije običan meteorološki fenomen. Meštani je zovu zmajeva magla. Kažu da je to dah drevnih zveri koje spavaju ispod kamena, živi entitet koji skriva i otkriva po sopstvenoj volji. Kreće se sa inteligencijom, kovitlajući se kroz klisure, pripijajući se uz kvrgave grane prastarih bukava, pretvarajući poznati pejzaž u lavirint nadprirodnih silueta. Unutar ove magle vreme gubi smisao. To je teška, svesna prisutnost i možete osjetiti kako vas posmatra, odmeravajući namere onih koji se usude da uđu u njen domen. Tišina koju donosi nije prazna. Ispunjena je neizrečenim istorijama i težinom zaboravljenih tuga. Reke koje usecaju svoj put kroz ovaj mistični predeo, poput zlatonosnog peka i vijugave mlave, predstavljaju krvotok mitologije ovog kraja. Kažu da mrmljaju zaboravljenim jezicima Dačana i Tračana, noseći priče iz praskozorja vremena. Legenda šapuće da zlato peka nije geološki dar, već prokleto blago koje čuvaju duhovi dubina. Ribari govore da su viđali čudna svetla kako plešu na površini vode u noćima bez meseca i da su čuli glasove kako dozivaju njihova imena sa suprotne obale gde niko ne stoji. Ovo su domeni vodenjaka i drugih elementalnih bića koja zahtevaju poštovanje. Piti iz ovih voda znači okusiti magiju zemlje, ali ne poštovati ih, znači prizvati sudbinu od koje nema bekstva. Ljudi koji ovdje žive, posebno Vlasi, naslednici su ovog drevnog sveta. Oni govore o sirovoj, neukročenoj energiji koja prebiva u samoj zemlji, sili koja prethodi bilo kojoj crkvi, bilo kojoj državi, bilo kojoj granici iscrtanoj na mapi. Ovo nije pasivna energija, to je moć koja se može kanalisati za dobro ili za zlo. To je izvor čuvene vlaške magije, tradicije koja se prenosi generacijama prigušenim tonovima, znanje o bilju, zvezdama i rečima, moći koje mogu izlečiti bolesne, pronaći izgubljene ili vezati duhove. Oni žive u delikatnoj ravnoteži sa ovom moći, shvatajući da su samo čuvari zemlje koja će ih nadživeti, zemlje koja pamti sve. Zamislite selo usađeno duboko u ove planine. Nazovimo ga Zlot. Kuće su napravljene od kamena i tamnog drveta, njihovi krovovi teški od mahovine. Ulice su neasfaltirane, pretvaraju se u blato na kiši i prašinu na suncu. Crkva stoji u centru sela, njeni beli zidovi u oštroj suprotnosti sa tamnim šumama iza. Starešine su žive biblioteke sela, njihova lica su mape teškoća i mudrosti. U ovom istom selu, ušuškanom u naborima istočne Srbije, ne tako davno, živela je porodica Petrović. Njihov život bio je utkan u ritam zemlje, bili su jednostavni, vredni ljudi, čija je skromna kuća bila sidro njihovog sveta. Verovali su u pošten rad i u drevne priče koje su se šaputale uz vatru tokom zimskih noći, priče o duhovima i zlu, ne sluteći da će jedna takva priča uskoro postati njihova stvarnost. Goran, glava porodice, bio je čovek isklesan od stene iz koje je vadio bakar. Njegove ruke, grube od rada u tami rudnika, svedočile su o njegovoj snazi, ali su znale da budu i neverovatno nežne. Svakog jutra odlazio je u utrobu planine, noseći sa sobom tihu nadu da će svojoj porodici obezbediti bolji život, nesvestan senke koja se već prikradala njegovom domu. Njegova žena, Milena, bila je srce doma. Brinula je o njihovoj maloj farmi, o bašti koja ih je hranila i o njihovo dvoje dece. Stefan, dečak ozbiljnog pogleda i znatiželjne duše, i mala Ana, čiji je smeh bio poput zvončića, rasli su pod njenim budnim okom. Učila ih je o biljkama i zvezdama, o poštovanju prema prirodi, pokušavajući da ih zaštiti od sveta koji je postajao sve mračniji. Nevolja nije došla sa grmljavinom, već sa jezivom tišinom. Počelo je sa upornom, neprirodnom hladnoćom koja se uvlačila u kosti. Nije to bila obična jesenja jeza. Bila je to dubinska, prodorna hladnoća koju nijedna vatra nije mogla da otera. Vatra u ognjištu, nekada centar njihovog života, sada je pucketala slabašno.
Njen plamen je bacao duge, treperave senke, ali nije davao toplinu, ostavljajući porodicu da se grči u ledenom zagrljaju sopstvenog doma. Zatim su došli zvukovi. Prvo, jedva čujno grebanje iz zidova noću. Ali grebanje je postajalo sve glasnije, ritmičnije, gotovo namerno. Uskoro su mu se pridružili i šapati. Nisu to bile reči, već samo siktanje vazduha na ivici sluha. Zvuk koji je dolazio niotkuda i odasvud u isto vreme. Noću bi se budili, osluškujući napetu tišinu, osjećajući prisustvo nečega drevnog i zlonamernog što se budi unutar zidova. Bila je to Goranova rođaka, Jelena, koja mi je ispričala ovu priču godinama kasnije. Jelena je opisala atmosferu u kući kao zagušljivu. Vazduh je bio gust i težak. Ana je jecala, dotakao me je. Tamni čovjek mi je dotakao stopalo, tako je hladno. Na čebetu, blizu Aninih stopala, bio je slab, vlažan otisak dlana, već počeo da bledi u tkaninu. Goran je znao da mora da traži pomoć van crkve i doktora. Progutao je svoj ponos i savremene osjećanja. Goran je upućen u dom stare žene po imenu Stana. Njena kuća je bila mala i izolovana. Bila je drevna, njeno lice mreža dubokih bora, ali njene oči su bile oštre i jasne. Rekla mu je da ide kući i pripremi se. Trebalo je da stavi činiju soli i upaljenu sveću u svaku sobu kuće. Stana je stigla kad je sumrak prelio u tamu. Nije bila utešna prisutnost. Bila je stroga. Nosila je malu, pohabanu kožnu torbu iz koje je izvukla alate svog zanata. Ritual je počeo u Aninoj sobi, epicentru uklete kuće. Stana je zapalila snop suvog pelina. Iznenada, nasilni tremor je potresao kuću. Prozori su zveckali u okvirima. U trenutku Petlove smrti, strašan, vrišteći jauk je odjeknuo kroz kuću, zvuk besa i bola. Za svakog člana porodice napravila je lični amajliju. To su bile male kese od crvene tkanine. Unutra je stavila čen belog luka, prstohvat soli iz rituala, vuči zub za snagu i komadić ogledala. Uzela je nož korišten u ritualu i urezala male, skoro nevidljive zaštitne simbole. Pomešala je Petlovu krv sa pepelom i glinom, stvarajući tamnu pastu. Živimo u 2025. godini, u eri svetlećih ekrana i trenutnih informacija. Svet je, čini se, demistifikovan, sveden na nule i jedinice. Verujemo u nauku, u opipljive dokaze, u logiku koja osvetljava mračni kutak. U gradovima neboderi od stakla paraju nebo, simboli racionalnosti. Stare priče o vilama i kletvama deluju kao daleki eho, bezopasne bajke. Moglo bi se pomisliti da je internet, taj sveprisutni pauk, konačno prognao duhove prošlosti, svodeći ih na puki folklor. Ali, samo nekoliko sati vožnje ka istoku, gdje se putevi sužavaju, ta iluzija se kruni. Ovdje, u naborima homoljskih planina, u selima ušuškanim u rečnim dolinama, vreme teče drugačije. Signal mobilnog telefona slabi, a sa njim i naša vera u moderni svet. U ovim izolovanim zajednicama, gdje vetar nosi priče kroz prastare šume, stari načini ne samo da opstaju, oni dišu. Žive sa iznenađujućom gotovo prkosnom upornošću, isprepleteni sa svakodnevnim životom, kao bršljan oko starog hrasta. I upravo ovdje, priča o porodici Petrović prestaje da bude istorijska anegdota. Nije zapisana u knjigama, nećete je naći na internetu. Ona živi u tihim pogledima, u nedovršenim rečenicama starica koje sede na klupama. Prenosi se šapatom uz pucketanje vatre, kao živo sećanje, kao opomena, utkana u samu srž zajednice. To je priča koja služi kao mapa za navigaciju kroz nevidljivi svet koji postoji tik ispod površine. Nije samo priča o prošlosti, to je vodič za sadašnjost i upozorenje za budućnost. Paradoks je opipljiv. Mladić koji popravlja traktor uz pomoć YouTubea, uveče će prosuti malo rakije na zemlju za duše predaka. Devojka koja prati trendove na Instagramu nikada neće ostaviti veš da prenoći na polju. Mlada majka, obrazovana i moderna, može se nasmejati na pomen uroka, ali kada niko ne gleda, instinktivno će zakačiti crvenu vrpcu na bebin krevetac i staviti beli luk iznad vrata. Zlu ne trebalo, reći će tiho. To je osiguranje protiv sila koje razum ne može da objasni, ali srce ih osjeća. I tako, dok pada noć i magla se spušta sa planina, gutajući konture sela, pitanje ostaje da lebdi u teškom vazduhu istočne Srbije. Šta je zapravo priča o Petrovićima? Da li je to samo legenda, izmišljena da uplaši i nauči pameti? Da li je to iskrivljeno sećanje, porodična trauma koja se generacijama preuveličavala? Ili je možda nešto treće? Uznemirujuća istina koja nam šapuće iz senki stoletnih šuma i sa dna presušenih bunara, podsjećajući nas da je svet daleko stariji, čudniji i beskrajno tajanstveniji nego što se usuđujemo da zamislimo.